Bueno, ondo iruditzen bazaizue, hasiko gara, jardunaldiarekin. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Xabier Legarreta, Gazteriako eta Erronka Demografikako sailburu ordea, eskerrik asko Estitxu Garai, EHUko Bizkaiko kampuseko eta komunikaziorako errektore ordea. Gaur antolatu dugun jardunaldia izango da narratibei buruz hitz egiteko, komunikabide buruz hitz egiteko eta orokorrean komunikazioari buruz hitz egiteko. Kasu honetan ikuspegitik eskatzen zaigun gai bat da, eta batez ere testuinguru nazioartekoan eta Europako testuinguruan gertatzen denarekin oso kezkagarria da azkenean nola tratatzen den immigrazioaren fenomenoa, baina ez bakarrik komunikabideetan. Gaur egun emisore asko ditugu da eta ez da bakarrik irratia edo telebista, baizik eta sare sozialetan, influencerrak agertu dira, orduan, ze gertatzen den ere honetan, eta gero ez bakarrik diagnostiko bat egitea, baizik eta bestalde batetik ere hitz egiteko ze iniziatiba dauden eta horren zer egin dezakegun, ze iniziatiba edo ze herramienta ditugun. Como decía, en primer lugar, agradecer a todas las personas que se han acercado a esta jornada, agradecer también a Xabier Legarreta, viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, también a Estitxu Garai, vicerrectora del campus de Vizcaya y de Comunicación. Como decía, es un tema que nos preocupa desde Ikuspegi, el tema de cómo se trata la inmigración, las narrativas en torno a la inmigración, pero no solo en los medios de comunicación convencionales, sino también en general, cómo se trata el tema de inmigración en redes sociales, qué herramientas desde la comunicación podemos emplear para combatir la desinformación, los estereotipos negativos y las narrativas negativas que se están creando. Es una necesidad que nos llega un poco desde el contexto internacional, pero también europeo, y obviamente es un tema que nos preocupa y nos parece importante empezar a hablar de esto, aunque no vayamos a encontrar a lo mejor ninguna solución mágica en esta jornada, pero al menos traer una reflexión en torno a eso. Besterik gabe, orduan, ez naiz luzatuko gehiago, solasaldi bat antolatuko dugu kasu honetan kazetariekin, lehenik eta behin, eta gero hitzaldi bat izango du bitartez ikerketa taldetik partez, eta gero deskantzoa daukagu eta horren ordez izango dugu beste solasaldi bat, proiektu edo iniziatiba ezberdinekin desinformazio hori buruz hitz egiteko eta fact-checking edo beste herramienta batzuk aipatuko ditugu. Besterik gabe pasatuko diot hitza Xabier Legarretari. Zuenean, eskerrik asko. Bizkaiko kampuseko errektore ordea, Ikuspegiko zuzendaria, lagunok, egunon guztioi. Hori handia da, zuei ongietorria ematea, gure gizartearentzat bere biziko garrantzia duen gai bati eskainitako jardunaldi honetara. Migrazioi. Gaur, bi alderdi erabakigarri elkarrekin hausnartzeko bilduko gara, narratiba mediatikoak eta desinformazioaren aurkako borroka. Gai hauek migratzaileei zuzenean eragiteaz gain, eragina dute gizarte osoan, gure eguneroko bizikidetzan eta gure komunitateko osasun demokratikoan. Es importante recordar que la sociedad vasca ya era diversa mucho antes de que la inmigración internacional del siglo XXI comenzara a enriquecer nuestro paisaje cultural. Ahora, en el año 2025, podemos afirmar con orgullo que Euskadi es aún más diversa. Y esta tendencia, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. Una riqueza cultural que contribuye al desarrollo social y a una mayor cohesión. Conscientes de esta realidad, desde el Gobierno vasco hemos desarrollado el 6º Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo, un plan que se sustenta en el respeto y en la defensa de los derechos de todas las personas sin excepción. En Euskadi creemos firmemente que todas las personas, independientemente de su origen, deben poder ejercer sus derechos y vivir con dignidad. Contamos también con una herramienta clave, el Pacto Social Vasco para Migraciones. Este pacto representa el consenso de una gran mayoría de la sociedad vasca. Surge con el objetivo de afrontar de manera justa y humana el doble reto de la acogida y la integración de las personas de origen extranjero, siempre desde una perspectiva de derechos.
Sin embargo, no podemos ignorar que persisten actitudes, discursos y comportamientos intolerantes y xenófobos. Estos alimentan la desigualdad y generan fracturas en nuestra convivencia. La desinformación migratoria, en particular, representa uno de los mayores desafíos actuales. Distorsiona la realidad, perpetúa estereotipos y fomenta el odio y fomenta la exclusión. Por eso es fundamental trabajar las narrativas mediáticas desde una perspectiva inclusiva y responsable, lejos del morbo, lejos del amarillismo. Los medios de comunicación, así como las redes sociales, tienen una enorme influencia en la construcción de la opinión pública. Todos y todas tenemos la responsabilidad de promover una comunicación que visibilice las aportaciones de las personas migrantes y que se muestre la diversidad como lo que es, una fortaleza. En este contexto, quiero destacar que la lucha contra la desinformación es también una de las áreas prioritarias de trabajo dentro de la Asociación Europea para la Inclusión de Migrantes y Refugiados, de la que Euskadi forma parte. Esta asociación es una iniciativa de la Comisión Europea para involucrar a expertos que trabajan en integración de personas migrantes desde el ámbito local, regional, nacional y europeo, y su objetivo es alinear mejor el desarrollo de políticas, el intercambio de conocimientos y la aplicación práctica de estrategias que promuevan una integración real y una integración efectiva. Euskadi participa en esta red, junto a numerosos socios europeos, ciudades, regiones, estados, instituciones europeas e internacionales, redes y organizaciones del tercer sector. Y uno de los grupos de trabajo que ya se ha puesto en marcha es precisamente el de la lucha contra la desinformación migratoria, la incitación al odio y la discriminación. La desinformación alimenta prejuicios falsos sobre las personas migrantes. Los discursos de odio y la discriminación generan violencia, generan exclusión, generan vulneración de derechos. Por ello, este grupo está desarrollando, entre otras acciones, una caja de herramientas para abordar estos fenómenos. Esta herramienta, además, ha tomado como referencia recursos y proyectos relevantes en toda la Unión Europea y también se ha fijado en Euskadi, como por ejemplo en las campañas de ZAS, los agentes antirrumores y el Pacto Social Vasco para la Migración, que ya están activos aquí en Euskadi desde hace ya unos años. Además, se están diseñando formaciones específicas y materiales que puedan utilizarse en los próximos seminarios y sesiones formativas a distintos niveles. En Euskadi ya hemos comenzado a recorrer este camino. Sabemos que estas iniciativas son efectivas, pero también que debemos seguir avanzando. Es esencial consolidar estas estrategias e integrarlas en futuras acciones, porque solo así dotaremos a nuestra ciudadanía de las herramientas necesarias para construir un entorno basado en el respeto, en la convivencia y en la inclusión. Os animo a que participéis activamente en esta jornada de hoy, que compartáis vuestras ideas y que sigamos construyendo entre todas y todos un futuro donde la diversidad sea sinónimo de riqueza y no de conflicto. Un futuro en el que cada persona sea valorada por su contribución a la comunidad y donde el derecho a ser y a pertenecer sea una realidad para todas las personas. Eskerrik asko zuen konpromisoagaitik eta gaur hemen egoteagaitik. Espero que esta jornada sea un verdadero catalizador hacia una Euskadi más inclusiva, más humana y más justa, eta beste barik, Bizkaiko kampuseko errektoreordeari Estitxu Garaieri pasakotzat hitza, zurea da hitza Estitxu. Eskerrik asko. Gazteria eta erronka demografikoko sailburu orde Xabier Legarreta, Julia Sersneba, ikuspegi migrazioaren Euskal Behatogiko zuzendaria, jaun-andreok, ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitatera. Eta ongi etorri gaurko jardunaldi honetara izenburua duena migrazioak fokuratuz, hedabideen narratiba eta desinformazioaren aurkako borroka. Jakin badakit gaurko jardunaldi hau mimo handiz antolatu duzuela, horregatik eskerrak eman nahi dizkiot bihotzez, antolaketa lanetan aritu diren persona guztiei, eskerrak ere nola ez gaurko izlariei, hemen egotea onartzeagatik,
eta bertaratu zareten guztioi. Garrantzitsua eta pertinentea da hedabideek immigrazioa nola lantzen duten aztertzea. Persona migratzailez nola hitz egiten den jakitea eta fokoa non jartzen den eta batez ere nola hobetu daitekeen proposatzea. Jakina bai da, errezegi jotzen dela estereotipoetara, estigmatizaziora eta narratiba negatiboetara. Eta oso gutxitan, esango nuke modu anekdotikoan baita ere, ikuspegi positibora migratzailez ari garenean. Analizar la realidad nos ayuda a pensar cómo transformarla, y más si cabe cuando se trata de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo cuentan la realidad, la crean y también la transforman, la performan. Y los sesgos presentes en la sociedad están ahí. Pero, desde la praxis periodística, se puede contribuir a alimentarlos o a combatirlos. No cabe duda que para combatirlos el primer paso es identificarlos. Y estas jornadas considero que contribuirán sin duda a ello. Las noticias positivas sobre personas migrantes suelen ser anecdóticas y sospecho que incluso en algunas noticias que supuestamente son positivas podemos encontrar también esos sesgos. Recuerdo que hace aproximadamente un mes, no sé si todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí recordaréis esta noticia, apareció en prensa una heroicidad de cómo un operario había salvado con su escalera a una persona que se encontraba entre llamas, al propietario del piso. En el titular y en muchos de los titulares, porque apareció en todos los medios de comunicación, se subrayaba el nombre, solo el nombre, casi como nombre de pila de esta persona, lo que denotaba que era una persona migrante. Incluso en estas noticias positivas, considero que muchísimas veces en el enfoque se peca de paternalismo. Eta horrelako albisteetan saltzen, kontatzen dira persona migratzaileen inguruko narratiba positiboak ere. Une batzuetan leiho mediatikoa irekitzen zaie eta aitortzen zaie ibilbide latz baten ondotik lana lortu dutela, etxe bizitza eta familia ekarri dutela, eta baita euskara ikasi dutela ere. O en muchas ocasiones, cada vez más, hablamos de migración y personas migrantes refiriéndonos al beneficio económico que suponen para nuestras sociedades. Lo cual, pese a que sin duda puede contribuir a una visión más positiva, al enmarcar a las personas migrantes únicamente para la realización de los trabajos o tareas que se infravaloran o que, dicho de otra manera, no queremos realizar, no deja de tener tildes racistas. Porque sí, tenemos esos sesgos. Y es una costumbre muy arraigada esa doble vara de medir. Estereotipoen adibide gutxi batzuk baino ez dira, ez naiz sartuko delinkuentziarekin lotzeko joerarekin, atxilotutako personen nazionalitatea azpimarratzeko ohiturarekin, edo estigmatizaziora garamatzaten kazetaritza praktika txarrekin. Hoiek guztiak zalantzari gabe agertuko dira mahai-ingurutan, gaurko jardunaldiaren helburua baita, hain justu desinformazioaren garaiotan, komunikabideetan zer egiten den agerian ustea, immigrazioari dagokionez, sortzen diren narratibak nolakoak diren eta zer nolako joera duten aztertzea, baina, baita ere, eta uste dut hau dela parte oso importantea, praktika txarrei nola aurre egin dakieken, eta hainbat komunikabidek oso modu honean nola lan egiten duten jakitea. Bizi ditugun garai hauetan, kazetaritza, eta kazetaritza, diot eta ez beste zer, ezinbestekoa baita. En los tiempos de incertidumbre y desinformación que corren, debemos de reivindicar, más que nunca, el periodismo con mayúsculas, ya que por suerte también existen modelos de buenas prácticas que intentan hacer frente a todos los bulos relacionados con las personas migrantes y la migración. Una labor profesional que se torna indispensable para sostener nuestras democracias.
Este fin de semana hemos vuelto a ver cómo se relataba el asesinato de un hombre en el que ha tomado mucho más espacio un asentamiento ilegal de personas en situación irregular que las circunstancias de un hecho luctuoso en sí. Seguro que las y los ponentes de la segunda mesa redonda nos ofrecen más claves sobre cómo se pueden crear esas narrativas alternativas que eviten caer en estereotipos y ayuden a combatir la desinformación. Beraz, nire partetik besterik ez, gozatu gaurko jardunaldi hauetaz, asko ikasi eta izan zaitezte referente desinformazioari nola aurre egin, pentsatzeko eta guztion aurrean ekiteko. Unibertsitatean esaten dugun bezala, eman eta zabaltzazue. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko aurkezlei zuen sarrera hitzaldiengatik. Y bueno, vamos a dar comienzo ya a la jornada. La primera ponencia va a ser en euskera y posteriormente el conversatorio vamos a realizarlo en euskera y en castellano. Gure lehenengo aurkezpenerako, bai, immigrazio edabidetan, noren edo zeren alde egiten da, Tania Arriaga Azkarate Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dugu gurekin. Tania Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea da, ikus-entzunezko komunikazio eta publizitate sailekoa. Estatu Batuetako Nevada Unibertsitatean egin zuen bere doktoretza eta Euskal Herriko Unibertsitateko bitartez ikerketa taldeko kidea da. Gaur egun, Cook Yourself alfabetizazio mediatiko eta informazionalareko proiektu europarreko kidea da eta bertan egiten ditu bere ikerketak. Proiektu honen helburua kazetaritzako oinarrizko tresnak ezagutzak transferitzea da, hainbat hezkuntza testu inguruetarako, bai irakasleei, zein ikasleei. Eta helburu izango litzateke desinformazioaren aurka borrokatzea proiektu honen bitartez. Beraz, orain Taniarekin utziko zaituztet, eta ondoren solasaldia izango dugu, Ainhoa Furundarena Izagirre EITB-ko kazetariarekin, Cesar Coca García kazetaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ohia, Olatz Silva Rodrigo Berriako kazetaria eta moderatzaile lanetan Naiara Bing Larruzkain Zaseko kidea izango dugu. Bai? Tania, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, ez ditxu unentan ez dago, baina Bizkaiko kampuseko errektore orde anderea, egunon, eta Julia Abizenarekin hola nabil, ikuspegi behatokiko zuzendariari ere bai, egunon, eta baita guztiei ere. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot ikuspegiri immigrazioaren euskal behatokiari jardunaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik.
Ohore handia da immigrazioak komunikabideetan duen presentziari buruzko gogoeta eta elkarrizketa gune hau zuekin guztiekin partekatzea. Decía que es un honor participar en esta jornada de trabajo organizada por Ikuspegi. Soy miembro del equipo de investigación Bitartes, soy Tania Arriaga, y hoy seré la que introduzca un poco el marco en el que vamos a pensar y construir. A las personas que no habláis euskera os debo decir que mi intervención será en este idioma y también me gustaría que supieseis que este texto, que es bastante extenso, o sea que es fruto del trabajo colaborativo del equipo. Entonces, bueno, paso a contaros un poquitín lo que hemos preparado. Gure ikerketa ildo nagusietako bat desinformazioaren azterketa da eta baita alfabetatze mediatikoa ere. Ezagutzaren transferentzia gisa uler daitekeena. Herritar kritiko eta ondo informatuak sustatzeko helburuarekin egiten dugun lana da hau. Gure taldearen beste ildoetako bat da kazetaritza komunikabideek immigrazioa nola irudikatzen duten eta zer implikazio dituzten irudikapen horiek pertzepzio publikoan. Azken urtetan, immigrazioa da eztabaida publikoan gehien agertzen den eta askotan polemikoa ere den gaietako bat. Duela gutxira arte, migratzaileei buruz gizarte pertzepzioa gehien bat kazetaritza komunikabideen diskursoetan oinarrituta eraikitzen zen. Hamarkada askotan, komunikabide horiek funtsezko zeregina izan dute gizarteak immigrazioa ulertzeko moduan. Egunkariek, irratiek eta telebistek migrazio prozesuen berri eman digute, eta migratzen duten pertsonen istorioa kontatu dizkigute. Gogoan izan behar da, pertsona horiek ez direla, ez garela, kapritxoz migratzen. Gehienok, jatorrizko herrialdetako pobreziak, aukera faltak edo prekarietateak bultzatuta alde egiten dute, eta alde egiten dugu, neu Estatu Batuetara joan nintzen bere garaian, eta paperik gabe ibili nintzen urte terdiz, edo, etorkizun duinago baten bila. Beste batzuek indarkeria testuinguruetatik ihes egiten dute. Segurtasun, askatasun, laburbilduz bizi iraupenaren bila alde egiten da. Migratzea ez da erabaki erraza izaten inoiz, eta motivazio horiek gogora ekarri behar ditugu behar den guztietan migrazio fenomenoari begirada bidezkoago, gizatiarrago eta aurre iritzi gutxiagorekin bizi zein begiratzeko. Esan dudan bezala, egokitasun handiagoarekin edo txikiagoarekin kazetaritza komunikabideek migrazioei eta etorkinei buruzko informazioa eman digute. Lanbideari aurre ikus dakiokeen informazio zorrostasunaren esparrutik. Pentsatu nahi dut, kazetaritzak eta kazetariek beren kode deontologikoen eta zerbitzu publikorako bokazioaren bidez beti txintxotasunez informatu nahi dutela datuak kontrastatuz. Testuingurua eta askotariko ahotsak eskainiz. Besteak beste, immigrazioa bezalako errealitate konplexu bat ulertzen laguntzeko. Halere, garrantzitsua da kontakizun mediatiko hori nola eraiki den kritikoki berrikustea. Zer albiste lehen itxi diren eta zer ikuspegirekin zer hitz erabili diren migrazio fenomenoa eta migratzaileak definitzeko nori eman zaion abotsa eta nori ez. Azken urtetan, Bitartez taldetik, ikusi dugu kazetaritza komunikabideetan bi narratiba nagusia azaldu direla. Bata, migratzaileak segurtasunaren aurkako mehatxuekin lotzen dituena, eta bestea berriagoa ekonomiarendako migranteak beharrezkotzat jotzen dituena. Bi simplifikazio horiek ez dute migrazio fenomenoaren konplexutasuna islatzen. Ondoren, gure taldeak egindako zenbait ikerketen aipuak aukeratu ditugu. Agenda propiorik ez dagoenez, migrazioek behar duten interesa eta kalitatearekin heltzeko urrun gaude oraindik. Ez da estilo libururik edo kode deontologikorik erabiltzen eta elkarrizketatutako zuzendaritzetako batek bakarrik adierazten du immigrazioa baliabide publikoen gehiegikeriarekin ez lotzeko interesa, ohiko jardunbideetatik aldenduz. Kazetariek modu ezoikoan eta prekarioan lan egiten dute Melillaren eta Marokoren arteko mugan. Zentsura eta informazioa eskuratzeko
zailtasunak salatzen dituzte migratzaileen etorrerari buruz idatzi nahi dutenean. Komunikabideen izaera lokala, prekarietatea edo kazetariek lan egiteko duten baliabide falta eta kazetaritzaren hurbiltasunaren irizpidea dira, errealitate transnazional baten jarraipen informatiboari eragiten dioten aldagaietako batzuk. Gure lanek islatzen dute kazetaritza lanaren errutinek eta presioek eragina dutela immigrazioaren inguruko kazetaritza lanetan, eta askotan berehalakotasuna lehenesten dela testuinguruaren gainetik. Egin ditugun ikerketek ere, kazetarien eta migratzaileen arteko interakzio zuzenik eza nabarmentzen dute. Eta horrek mugatu egiten du narratiba mediatikoen sakontasuna eta aniztasuna. Esate baterako, Akoge-sareak 2020an egindako immigrazionalismoa txostenean salatzen zuten, informazioen 80% baino gehiagotan ez zaiela hitzik ematen persona migratzaileei. Egin ditugun ikerketek ondorioztatu dute, komunikabide orokorrek ez dute immigrazioari buruzko informazioa emateko jarraibide espezifikorik. Eta horren ondorioz, informazioa, nolabait esatearren, improvisatu egiten da eta batzuetan estereotipo negatiboak sortzen dira. Hemen irakur ditzakezue horrelako estereotipoak sakontzen dituzten kazetaritza hedabideen benetako titularrak, nun asalto, oleada, mena edo ilegala bezalako terminoek diskurso